Gitu sebang lagi sini. Oh citu kleng. Cang galau tuh masa cang maro tato gene aja mesupol kene gede ini orang cang preman sih. Kleng jo di cewek teton. Padahal walaupun cang tato gene orang preman kayak orang supel gede tapi hati cang Romeo tuh. Si Nawang ya cerita dah. Si Nawang tato itu nak seni dah. Itu punya Nawang udah di Bali yo. Nah tuh, si mulai timpa cang paling baik mulai tuh walaupun cang galau tetap si menghibur jak cang. Tapi cang takon di ngomong-ngomong ije tunang sih ada cerita ngajak tunangan sih di. Biji dah kleng ngajak makan sih. Suruh makan je langsung sudah baru ajak beli bakso sih. Kleng. Si sud nih tunang sih. Oh, Ji. Nas kleng nas pedang pada kempling siapa sih tuh lencang. Tapi si jangan sud bangke.